Siyakubingelela ke mbukeli ke weMakhiwa TV umsakazo abaqulusi 90.7 FM kanye ke nesamba news igama ngusiya kwakamthethwa ngibika bukhoma ke ngila esikolweni ke samabanga phezulu ikhondlo okuyisikolo ke silapha ke endaweni ke yaseMondlo ke namhlanje ke besize ke ngomcimbi omkhulu obenziwe ke umkhandlo wasebaqulusini wokuzonikezela ngemfaniswano kubafundi ke obuholwa ke uyena ke usodolopha walomkhandlo ke ukhansela uKhehla Mkhwanazi njengamanje ke ukhona ke umfundi enginayo leduze kwami sithe samuzwa ekhuluma lapho ukhombisa kusobala ukuthi hayi umfundi ngempela ngathi uvuthavuthiwe so ke sikhuluma naye ke sizwe kabanzi ukuthi ke ngabe ungubani siyakubingelela emsakazweni uyaphila yebo ngiyaphila sithemba ukuthi nani niyaphila ukuyithula nje ekhaya ngabe sikhuluma nobani owenza liphi ibanga kulesikole lona enikhuluma nayo abongilwa kaMdakane wenza ibanga grade 10 ngengazi ukuthi babiza ngani ngezikhathi zakudala kodwa nje standard 8 yebo impela yeah uthe ubani Abongile Mdakane Abongile Mdakane sino Abongile Mdakane ke mbukeli ke lapho ngasekhaya so Abongile engithanda ukwazi la sizwile bebiza bethi ake kuze umfundi oyedwa nje esikoleni azobongela abanye abafundi ngalohlelo uthelwa thula umkhandlo wasebaqulusini so wena bebaningi kangaka abafundi yini lekudonse phakathi kwabo ukuthi mina ngize ngizobongela ikakhulukazi isikole Ngiyazazi ukuthi ngina leyo nto ekuthiwa iconfidence abantu abaningi kulesi sikole abanganaso ngiphuma kuyikole zebelungu so ingane ezifana nami mabefika kulezi ikole zibuye zibe underaged ngithanda ukuphamisa lesi sikolo ngalokho kuhlanipha engaphiwa kona kuyikole zale ngisize nabanye abafundi mhlawumbe abanalo lelikhona enginalo nami bekhona ukukhuluma phambi kwabantu bekhona ukuzibikela beyivilela namathuba afana nalele nalo namhlanje so Abongile uthi uphuma ezikolweni zabelungu yebo uqaleni ukuthi ube ingxenye yalesikole ikhondlo ngiqale ngonyaka ophelile uxolo ungena emlomeni qale ngonyaka ophelile kungekho lula so awusichazeleke nje your experience njengoba bomuntu ofunda ikakhulukazi kwizikolo zabamhlophe usofika la esikolweni saselokishini kube kanjani ukuthi ngempela ukuthi ukwazi ukuthi uadjust nokwamukela nje ukuthi ngempela ngifunda kulesikolo eselokishini isimo besingamkeli njengoba ngifunda grade 10 nje kulonyaka ngiyawuphinda wona grade 10 ngenxa ukuthi isiZulu ankazi ngisifunde awukazi usifunde ankazi ngisifunde bengiqala khona la kanti nakhona isiZulu ulimi lasekhaya so ngifike kwangaye kwamkela kodwa kuthe kulonyaka ngabona ukuthi mangilokhu ngiyibekelela phansi ngiyengidlule ngayiqoqa kanti ngubest kulezi ifundo ezikhuluma ngesingisi ngakhona ukuthi ngibone ukuthi hayi kuyahamba hambeka kona kunzima kodwa kuyenzeka kodwa ke la isizulwini njoba nje usho ukuthi ubongakaze usifunde ikakhulukazi esikolweni isiZulu ufunda lezi ezinye ilimo ingabe kunjani kuyabambeka kuyafundeka ezulwini bangilekelela uthisha kakhulu njengoba bengishilo nje ingane eziningi aziphamisi kulesi sikole mina umsebenzi wami njengoba ngisuka nje ngale ngize ngapha ngithemba ukuthi ngizoba ushintsho ekhondlo ngiphamisa isikole yeah so njoba siku second term manje ingabe uthola level bani ikakhulukazi ngapha ezulwini ngigijima ko level 5 ngisuka ku level 3 ngibona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuyoze kufikele ku7 ngoba I don't aim for lower than that yeah so sesiphetha ke ngithande into ethe wayikhuluma la ukuthi ufisa ukuthi isikole ikakhulukazi umatric wenze sure ukuthi uzowuthola 100% so umfundi ka grade 10 yini le ngempela ekwenze wacabanga ukuthi ungakafiki nakulelo banga ukuthi ngiyafisa isikolo sethu ukuthi nathi sikwazi ukuthi silethe umphumela ka 100% Ngiyathemba ukuthi ugrade 12 wethu uzosilethela u100% bayimisela kakhulu ngibone ngokunikelwa kwezitifiketi ngoterm 1 khona nje umfundo ohamba phambili ukuthiwa uAndiswa Coko uhamba gijime ku level 7 kuyifundo ezo5 ngiyathemba impela ukuthi bazothola 100% kanti futhi nekhondlo iyafunda kakhulu siyafunda nje singena ekseni nantambama ikhondlo izonikezwa 100% kanye nami futhi mangifika kulelo banga ngizowenza sure ukuthi lesi sikole siyawuthola 100% elokugcina ke ngokuzwile usho ukuthi wena une confidence uyayithemba kakhulu nangokuthi impumelelo uzokwazi ukuthi uyilethe kakhulukazi njengomfundi so ke amazwi ongathanda nje kwadlulisa kakhulukazi nakubanye abafundi nje sesiphetha ukubakhuthaza babone ukubaluleka kwemfundo nokuyithemba ngokwe confidence kakhulukazi ngokomfundi ungathini elakho lokugcina akukho okuza kalula nanokuthi asikho isimo esingadluli kukho konke okwenzayo beka imfundo phambili kubalekile ukufunda abanye bengakubona kunzima abanye beyeke ngaphandle kwesikolo akukho zoba yikho
thatha leli thuba olinikwa lona njengoba nami sengifunda kwizikolo zamahala ngiyabona impela ukuthi ithuba likhona nawe nje ekhaya lapho umfundi mhlawumbe uyekile isikolo noma onjani funda ayikho impumela eza ngombomo angazi kodwa ngesizulu bathini but the only thing ufuna ukuthini awuyichaze seke sizwe impumelelo ayizikalulu yeah kusetshenzwa kanzima akukho nje ukulula okuzayo yeah yebo ilawo mazwi engawabeka nje ukuthi nje noma ngayini odlula kuyo kuzodlula mawubeka nje isikolo phambili okuyimisela yebo kuyimisela asibanga kakhulu ke mbukeli ke ungasekhaya uyezwa komunye umfundi ngempela ekhuluma ukuthi ke nawubeka ukuyimisela phambili uyakwazi ukuthi ke uphumelele besikhuluma ke naye ke abongile ongumfundi ke webanga noma nje ka grade 10 khona ke lapha eKhondlo high school sibanga kakhulu ke abongile sithemba ukuthi ke sophinde sikhulume nawe futhi ngokuzayo akunankinga hambe